Bismillahir Rahmanir Rahim. Amener Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. В Судаке провели вечер памяти жертв депортации крымских татар. Здесь собрались около 150 человек, чтобы еще раз вспомнить об одной из самых страшных трагедий в истории народа. 80 yıl geçse de bu facialı konu biz içte unutmak, hem de bizim nesillerimize gelecekte mutlaka anlatıp, netip bu duyguları onlar da geçirsin de unutmasınlar demek. 18. Mayıs konu bizde bunda bir ne var, pamitlik var. Onun ekelin yanına bile toplaşıyorlar, babam geçiriydi. Babam yazık ki 3 yıldan beri yok. Onun için bir yılı bile toplaştık. Mutlaka bizim kartlarımızı anmak için. На вечере звучали стихи и песни о трагедии выселения, симфоническая поэма «Хайтарма». Воспоминаниями о черном дне 18 мая 1944 года делились очевидцы депортации. Evden çıkardılar. Da arabamız Naşnuşka'ya ısıtını palto giydik. Kapının önüne çıktık. Kapının önüne 10 metre o yanda pulemyot bizge направить edip pulemyotun yatağıydı. Kapı takırdagan. Men endi bilmeyim kapı takırdagan. Anam da açmaya korkay. Soň açayın olsa da. Bagraklaylar anama, niçin açmaysın diye. Ballarım yuklayanında yulayım dedim diye. Ya sabah namaz kılmak gerek. На мероприятие пригласили журналиста Зеру Бекирову, много лет исследующую тему депортации. Она показала фильм, снятый ей на Урале и в Мариэл, а также рассказала о своих экспедициях в места ссылки. Ve anda yazılgan idi ki sanki Mariel'de bir 15-20 tane Kırım Tatarı kalgan, başka herkes yok. Ayhay men sevinir edim, keşke bana böyle 15-20 adam kalgan olsaydı da men de hiç kimseni tapamasaydım anda yazmagan. Lakin Mariel dağlarında, Marilski'de da bayağı halkımız yaşay ve bilhassa kartlar da var, kaysalar ki hatırlaylar. Вышивальщица Фатиме Карасан из Карасу-Базара представила на вечере памяти авторское панно депортации и возвращения. А писательница Урия Кадирова-Орталан прочитала для присутствующих свой рассказ «Ферман Беклеген Умурлер». Çölдің обалары төпесінде тізілген чақалар вагонларының артынан улып, ағызларының суыны ақта отырмақталар. Частларына егер поезд тоқталса, бірде-бір вагондан оларға қысмет түшер деп, фырыл-фырыл янған көзлерінен қараңлықтаки ұзақ құм içinde yuvarlanған yılana benzer вагонларға назарларını тиклемектейлер. Вечер «Реквием Унут Мадах» в Судаке завершился главным пожеланием каждого крымского татарина, чтобы трагедия депортации никогда не повторилась.